mwaka wa 2025 na njirani yako ndi na ngatheti chiritu kama kawaida ndi na ngatheti ya The Standard na ndi na ngatheti ya The Daily Nation chionde aga umurithiria ire njirani yakwa kuririkanagia rero ngakwira ngatheti ino mbenda tuchirugurira aga nawe kengo twina mbere kwigwa twiba mbere guchiraitha tukegwe yari ngatheti ino nirone tukairi faminasi na gutwenjoy ngatheti ino ma turegetwe kithomo egoro guntu kuna kwogutio abana bendaga twina mbere kwigwa tugichi ruguragira aga kengo twina mbere kwigwa tukithoma twinde amwe tumenya imbio yethire twegikirwa urito mwithire wa Meru TV. Ngatheti ya The Daily Nation yena ngono kathumba tu ira nkuona chiki rito aga ugu karatatini ya kambere bururu kiona rugono rwa shairu rwikirito kiongo kinene sana aga rugono watu kaina mbere kwa tukiruthe karatatini gatuna na kinya karatatini gatano. Auditor General Nancy Gathungu nethere twende kira jumbe mubira wirutere rwago kuthina mbere kwa bakimenya kewa kaba kaina mbere kwa bagitaminate controversial chiringi billion igana inya kadhanti nyanya chia mantu makona sha kagita karasha yethiretwe kina mbere kwa kigeragiro menyere na kirikana tithiete bwega no endi turoni rais ni wakina mbere kwa kimeneria bara bakuthina mbere kwa bakithumbia sha akiuga na ntu bara batakwenda kana na ntu bara bageraga bubako kinyawe NHF menyeri na augite bakaina mbere kwa bakingana gutigira ati mubango yo kwina mbere kwigwa agiraga karatatini gatugana karatatini katunana tukaina mbere tukokithira ara ajumbe bethere tubakina mbere kwigwa baikurukia chiringi bilioni 10 chia kuthondeka barabara na ara bethere bakiendende kanje ya magavana kuina mbere kwigwa ke withdraw kesire na ara kotini no ntubo mantu makoneni na ugoti boa maintenance ya barabara karatatini tunana no tukaina mbere kwigwa tukithagira rugono ruru tukethira bado ndeni ngatheti ino rugono rwa mantu makoneni na grade 10 ana baraba grade 9 bakathi grade 10 mwanka tukuwata ukewa ukarakaranga ata tukethira kinya rugono ruko rugono rwa nkuona one Ruto Uhuru race for Raila. A supreme meeting between Mr. Kenyatta and Mr. Odinga aimed push by President Ruto to sign a political deal with the latter as lifting the lead on the scramble for the veteran politician end of 2027. Yeah. Bado kuna mutindikano Raila, Uhuru na Ruto kuna mbere kwa bakiwatanira na arende kuonekana wazi na temboto ya 2027 neamberetie kana rugendo rwa 2027 itakarwe thirituki na mbere kwigwa rukiambagiria karatati ni yatwiri muithi wa Meru TV hospital exposed HIV TB patient to expired drugs. Yeah. Kuna audit has uncovered expired drugs and medical supplies worth 1.8 million in store at Nakuru level 5. Yeah. Na hara Nakuru level 5 moraithiri wa Meru TV ikwithiritwe gukionekana kana dhetu kiumbuka ati ndawa chemugana wa chiringi milioni 1.8 ichiretwe kinambere kuikithukira na hara store na ndawa ino ni amuna ndawa chia TB ndawa chia HIV chibitari ndi era ni referral hospital na arantereche South Rift region thia nambere kwigwa ekitungatira akari kumana antereche Nakuru na nkuruki ya Aturi kana county Muturi ithanthatu ili wago county ya Baringo, Nyandarua, Kericho, Narok, Laikipia na Samburu kuringana na utari bora bwethere tubuke nambere kwa bukiruta wa ruarua ni mutaro mathao mathirikai na Gathungu na ethere twake nambere kwigwa agitareria tekegena ke mwaka wa 2023-2024 ndeni ya chibitari no itaina mbere kwa gitumigirwa bwega na ikitumio kuona ndawa ta ino ndi chethe ikina mbere kwigwa ikithuka riboti ino yethere ikina mbere kwa kirekagirwa kiume kithiru ikionaniria ati ndawa ino chethe ikithuka chethe ikina mbere kwithirwa
igitumagira mugana wa mbeca nda kwera milioni imwe kathanta igana kathanta nyanya ontu bora bwethere tubukde kwenyangia mbeca cia thirikari. Karatatini gatu ino rugono ruru rumuritheria wa Meru TV. Karatatini gatu that weight loss at what cost? Chemist selling diabetes medicine illegally, yeah. Kwina dawa chile tukinambere kuikienda gwechia kunyithanyithia gotina kunyithanyithia urito kunyithanyithia urito ndeni ya mwili na ara Nairobi kwina chemist kwina mbere kuikiendagia ndawa itagirite na irandege ni thirikari mugaruna watho na arandi ngona antu bakinambere kwa bakiurwa ati gwako no kwenda kunyithia urito watumira ndawa watumira njira ira ibatiri muno njira natural kwina njira natural cia gutigira ati kewe no kunyithia urito kunyithanyithia na baraba kwenda kunyithia urito no banyithie na njira natural. Karatati ni gatuna itukwethia story chia SHA. Lawmakers fire after auditors damning verdict on 104.8 billion system. Auditor General Nancy Gathungu thiritokia mbere kwa kira jumbe ati mubire ndi wirutere rwago ni kethwa kaba kaina mbere kwa vitaminate chiringi 104.8 billion chimantu makona SHA na arende nyuma ya obichi yake yethirite kina mbere kwigwa gi expose mantu matakuthibwa ndeni ya mutata uyu wa SHA. This came kana bobu thiritubukia nyuma ya jumbe kuthina mbere kwa bakinyeria Mr. Gathungu Miss Gathungu by the way bakina mbere kwa bakinyeria Gathungu bakiura gikinontu athere twakina mbere kwigwa on why she fell short of recommending the termination of the questionable integrated health information technology system. The Auditor General had released a damning report on the system. Ndetirucha SHA bado ikwalirwa omurethero Meru TV arende Gathungu athiritwa kina mbere kwigwa gitarina kuwati mantu batukudibwa yanara kirisha na ndeto ino chile tukina mbere kugikuyegera ne akari na araba inge bethe bakina mbere kwa bakyo mu bango yo kana mutato wa SHA we na mantu maire mathatu mana mara matethiritwe makithibwega na muno nkuruki no arira raisi muthenya wa goro araonekania kina mbere kwa kiretera mubango yo wa SHA akiuga ati SHA isa sawa na baraba kumimeneria ni andu Ndeto ino chia SHA bado chithiritu kiaragiro karatatini gatano aga umurithiro Meru TV wona wagora ngathiti ino kaina mbere kwigwa ukibonagira ndeto ino chionde karagathinga tuthandatu turithia rwona rwa Ruto fight petition seeking is removed from office, yeah. Kwina activist ethiritwa kina mbere kwigwa kimeneria raisi nontu bakwina mbere kwigwa gitumagira sheria na kana nontu bakwina mbere kwa gitumagira mainya make bora gutagirite. President William Ruto nethirite kiurua ni koti rere iguru to throw out a constitutional case lodged by activists seeking his impeachment through a referendum for incompetency, abuse of power, and gross violation of the Constitution. Dr. Ruto legal team led by Senator Council Friend Ngatia says the petition is defective. Ndigonurua mantu makone na Ruto arethiritwa kina mbere kwigwa kiura ni gambare ya Ruto ria kumotongoliani kurutwa tongoliani activist ya thia nambere kwigwa akire gamba kotini akiendaga rais Ruto athi nambere kwigwa akiruta wotongoliani nontu bwa kuremwa ni kutungatira Kenya nontu bwa gutumira obici nae nontu bwa gutumira nyachi yake na irugono rurunde mamuraithiria ruria karatatini gatuthandatu na kwa guko magaruka wagora ngathiti ino ukaina mbere kwi ukibonagira Ruto Uhuru in race for Raila's signature. Mchemani wati karaisi watene Uhuru Kenyatta na Raila Odinga nuthiritwo kina mbere kugikagire kunikiende na kuonaniria borende atongore baba abatene bakuthina mbere kwa bakibanga bangania kirithano bia mwaka wa 2027.
Mr. Kenyatta na Mr. Odinga baadhi yetu bakinambere kwa baki ostwa Jubilee Party Vice Chair Man David Murathe na arante chair watamu muthenya wa Jumatatu. Ndeni muchemanio yukaire na ario governor wa Kilifi Kilifi Governor Gideon Mung'aro ora arina Odinga na bainambere kwa bakiro tha muchemanio wa kwariria mantu makoneni na ODM. Muchemanio yukaire no athie nambere kwithirwa ugiukagiria metho kana ukirugura metho na arende muchemanio wajire nyuma ya President William Ruto. UDA called for a forum of its National Steering Committee, a top organ which is chaired by the party leader this morning. Nyuma ya ntubugwende UDA ni anethe tukinambere kwa giti muchemanio wayo kirurwe mundeke ngoba inambere kwa bakimenya nako nabo mwerekera wa nata. The meeting is expected to discuss the details of the political pact between the ruling UDA and ODM. Na muchemanio yewe munde orerero kuinambere kwa keragiria mantu ma UDA na kinya ODM. Niririkano muraithiri wa Meru TV ikwethiretwo nyuma kuona kuje ngukuje na arabunge mantu maigenie ibare kubaingi ndeni ya bunge eno katika UDA na ODM. Senior State House official told Gazetino at the Daily Nation that the agreement could be signed as early as Friday. Mr. Murathe confirmed that a term meeting but ended that there were no discussions around political. He told the Daily Nation that Mr. Odinga joined Mr. Kenyatta at the hotel, saying the meeting was not planned. Baba was in Kilifi for ODM meeting. He came after being informed that Uhuru was around, Mr. Murathe said. Muchemanio wa Baba na Uhuru na uri wari wakubanga niambi imantu marama kwinambira kwa makirwa ndati nacyo nde muri wa Meru TV ekikuonekana buratongole bamberete kwibanga burabamberete kubukia mofu chingi ni kagita karato thiete nambere kwa tukirengagiria ithurano binene bya 2027 karatati ni kamugwanje no kethera ndati nacyo nde karatati ni gatunana state defense move to import wheat set growth demand thirikari nä tukinambara kwegua kithe tagira nontu oboye tule kuinambara kwegua bagimport ngano na igekyo kuragwa Kenya. Karatini kenda ni wantu ma advert ri ago murithira Meru TV karatini ya komi GM Israel Mossadi and making of the National Youth Service the political gambling investigating the tightrope between global diplomacy and Kenya's post-colonial politics. Baba ndeta ngono cha kitambo ruri ya karatini ya 10 karatini ya 10 na kamwe bado ni mantu ma advert 12 na advert 13 bado na advert 15 bado na advert 15 let's repent, renew ourselves and reflect during Ash Wednesday. Ash Wednesday ya kube Ash Wednesday ni mndikana gatwane Ash Wednesday is one of the most popular among Catholics kana Jumatano eno ya mune mwe ya Jumatano ira yiragirwa kithina mbere kwegwa watero bantu anene ni antu barabadini ya Catholic na arende mwingi wethere twokirombo gutigira ati bakwinambere kwa bakirira meje mago na kuthina mbere kwegua bakimo garukagira Jesu na ikengo bakainambere kwegua bagikaraga bwega ndikumenya njuma tueno ya kana Ash Wednesday no wowe bangete ata no bangete korombore keri banga neti ata karatini ya 15 kena ndatino chonde karatini ya 13 ni mantu ma opinion mari ago murithiri wa Meru TV karatini kauka thingatirite mantu mankari mantu ma parenting bado marindeni ya karatati yaka kwa uwa nagu magaruka we gurenga thitino okabanera ndeto ino chionde murithiria wa Meru TV ndero chima account bado irindeni ya gazeti ino karatati ni ga 22 kena ndero chia
Kimanthiguru, Trump poses all USA military into Ukraine. Rais wa nthiguru ya America Donald Trump na thiritwa kinambere kwigua kirungiko tethio bwa kindoa na nthiguru ya Ukraine nyuma ya kuinambere kwigua bakirema kuwatanira na rais wa nthiguru ino. Mantu makona biashara mariaga umuraithirio Meru TV barabendete michetho rira tena ngugiria sports riaga ugumuraithiria kwogu bakuruthi kumagaruka tu ukainambere kwegichwa ngatheti ino ya The Daily Nation na ukainambere kwigua auki miraithagiri nontu ina ngono kathumba tu ira chithiritwe kinambere kwigua yikagirwa urito. Ngatheti eno ingi ngatheti ya The Standard murithiro Meru TV kinyeyo ngono ira yinacho ingono karibu atintu inambere kwa tukirilagiria mantu mashatu kwa ndeni ya ngatheti irengi na imome thiritwe makinenkirwa kanya kanene ndeni ya ngatheti eno. Mantu mashama karatati ni gatwiri karatati ni gatuthatu ira twa inambere kwa tukithomaga bado rugono ruru wa kuruta rais president plea to court not to face the people in impeachment referendum. Ya rais nethe twakinambere kwa kiromba koti gutigira ati nambere kwigua akirikanaga na utuika impeached na njira ya referendum na arendi petitioners want court to compel IBC to hold a referendum on President Ruto. Na rais ya thiritwa kinambere kwigua akiromba koti gutigira ati nambere kwigua yetigeria iromba ria kuthira ni IBC na kuruga ithurano bingi ni kuruta rais Ruto utongoriani. Mawaziri mara Ruto athie nambere kwa kiretaga thirikari yake ibaretete ugaruruku no buriku karatati ni 5 no kiuria gikiri karatati gatuthanthatu na kamugwanja ni mantuma advert iri ago murithiro Meru TV karatati gatuna na mantuma advert TikTok ina mbesha karatati ni gakenda ago batumaga TikTok bena mbesha bwana nkona ago tumiri ba TikTok barabe tubakinambere kwigua bamwe bagitonga na harande ni TikTok tap screen tap tuma roses bamwe tubaitonga sana. Kagita kachukuru chithe tukinambere kwigichokwa ria ana barare midterm ana baingi barerekana yako bari muji na gitumikira ba muji kigutwika gutiena bichi batiena bichi ana baingi bari muji nontu utiethetwe kana batire na bichi ya guchoka chukuru na ende arimo na babakiromba gutigira ati bagwitigiriana na amachukuru batikabenga tino nontu ibako batara kuthoma na utiena ambia karatati ni gatugana karatati ni yakuma twere ne bicha katuni iri ago President Ruto awete bibilia njare monjare renge wete kamanja kambesha karatati yakuma tudhatu ni opinion iri ago ni 13 ni opinion 15 ni opinion 13 natembea I'm ready for Ruto seat since our western leaders have failed. Trans Nzoia Governor John Natembea says it's time for Mudavadi and Wetangula to step aside for community to ascend power. Natembea ugitendika gita ka Wetangula na Mudavadi kuinambara kwego baikaraga kando ni na ikengo mutongoria bainambara kwa kiruta mutongo na tayari gutigira ati na kuinambara kwegwa gitwikaga akanagitagia kirinkathi ya utongoria nonto Mudavadi na Wetangula ibadhe to bakinambara kwa bagifail ikurutha ontubu karatati ni gatugana Natembea kaombana kweli ndeto chia maoni mariago maoni tu maoni ndeto chia mbio chia mantu makomunina na human rights ili agogo ndeto chia county ili agogo muraithiri wa Meru TV na tension high in Kerio Valley as Barrick kills 2 schoolboys
na uncle ya wajibu ingite na rente Chekerio Valley na rende mbaba ng'ombe kana maitha baba ya ng'ombe bethiritwe bakioraga Romboirwe ire cukuru na kinya uncle wao karatati ya 19 andivati chiri ya goma mantu makona kibiashara mantu makona ni na adivati kairi mantu makona kende goroma rende ngatheti ino mantu makona ni na nkali bado mende ni ngatheti ino eno ngatheti ye munde yingitheti mantu ma adivati ndikomenya na hata mantu makona mishetho bado marendeni ya ngatheti ino murithiro Meru TV na ingwetegia yimo mama mantu mara methirito makina mbere kwigwa magikagirwa urito ndeni ya ngatheti chetu kwa umurithire wa Meru TV tu ngakuromba ukathina mbere ko kiumagarukaga na ikengoka ina mbere kwigwa ukiguragira ngatheti yaku aumenye nata kuri ithina mbere ukarakiri Meru TV ni ngachokera kengo tu ina mbere kwigwa tukiendelea kwaranĩria. Good morning.